Ndagusuje mu nyanja Atlantique haburiwe indege zirenga 20 hani mu nyanja mo hagati yakunda kwitwa muri Bermuda Triangle. Nubwo umubare nyawo ushobora gutandukana bitewe n'inkuru zitandukanye n'uburyo zamenyekanyemo, ariko reka ngurugero indege yitwa PBM Marine. Iyi ndege yari yoherejwe gushakisha flight 19 ariko nayo birangira iburiwe irengero. Ibise n'ukubera iki byabagaho? Niye mpamvu iyi Bermuda Triangle ni irihe banga ryishemo? Iyi ni Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva. Kora subscribe ngiye ngo hayikaze. Mu biganiro binyuraho indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo. Inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva, ikaze ryura rihorana. Niba amaze gukora subscribe ngo hayikaze mu nyanja Atlantique muri Bermuda Triangle, ahagiye haberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bidafite ibisobanuro bihamye. Iyi Bermuda Triangle turimo tuvuga yegeranye n'umujyi munini wa Leta Zunze za Amerika, Miami, ndetse n'ikigwa cya Puerto Rico. Iki kikaba kiri mu nyanja Caraïbe. Kino kigwa cya Puerto Rico gifite imijyi myinshi kandi ni territoire ya Leta Zunze za Amerika. Ahangaha hagiye habamo kuzimira kw'ibinyabiziga byinshi, indege, amato, kandi ibingibi byose byabaga wabonaga nta bisobanuro bifite habe na gato namba. Reka ngurugero mu mwaka wa 1945 indege yitwa Flight 19 yaburiwe muri Bermuda Triangle, maze itsinda ry'indege 5 za gisirikare nazo zahise ziburirwa irengero zigiye kuyishaka, n'indi yagiye kuzishaka, nayo bigenda bityo. Ibishatse kuvuga ko mu munsi umwe indege 6 zahise ziburirwa irengero. Bermuda Triangle aha ni mu nyanja mo hagati ya Atlantique turimo tuvuga. Captain z'ibamato ndetse n'aba pilots b'indege bavuga ko iyo bageze impande ya Bermuda Triangle ibikoresho bya navigation bigenda nabi. Gusa impamvu yo gucika kw'ibi bikoresho irakibazwaho n'abahanga bagiye batandukanye. Muri Bermuda Triangle ibiramo nagahuma munwa. Iyo ugeze impande yayo ikirere gitaginduka vuba, haba imvura nyinshi, inkubi z'imiyaga ndetse n'imiyaga y'amayobera, n'ibihe bigoye kubisobanura. Ubundi dore inyandiko zivuga kuri Bermuda Triangle uko zibisobanura. Ubundi hari abavuga ko haba ibintu by'ibinyabuzima by'amayobera cyangwa se ingufu za magnet zica ibikoresho. Vimitekereze y'abashakashatsi bamwe bavuga ko impamvu ari imiterere y'ikirere, imitingito yo mu mazi, ibibuye bya gaze methane bituritswa n'ibindi bisobanuro by'isi. Gusa icyo nakubwira ni kimwe, nubwo hari ibisobanuro bishingiye ku bumenyi bwa Bermuda Triangle, iracyari nk'ahantu hihariye kandi hafatwa nk'ahantu h'amayobera kubera ukuntu ibintu bihabera bitaba bifite ibisobanuro. Kora subscribe kuri Kingdom JBTV. Turi mu kiganiro mucyo tubona turimo tuvuga kuri Bermuda Triangle. Iyi ngiyi irimo hagati mu nyanja Atlantique. Kugeza ubu ngubu indege zirenga 20 nizo zaburiwe irengero muri Bermuda Triangle, nubwo umubare nyawo ushobora gutandukana bitewe n'inkuru zitandukanye n'uburyo zamenyekanyemo. Reka ngwingero z'indege zari zikomeye zaburiwe irengero muri ino nyanja Atlantique, by'umwihariko muri Bermuda Triangle. Indege yitwa Flight 19 yingi yaburiwe irengero mu mwaka wa 1945. Icyo gitsinda ry'indege 5 z'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika zahise zerekeza muri iyi nyanja Atlantique muri Bermuda Triangle gushaka ino ndege yari yaburiwe irengero, ariko nagira ngo nkubwire ngo nazo ubwazo ntabwo zigeze zigaruka. Uracyakomeje gutega amatwi Kingdom JBTV, ni ikiganiro umucyo tubona. Naho ngiye nitwa Bonviva. Turacyari mu mwaka wa 1945
kugira ngo wumve uburemere Flight 19 yari ifitiye leta z'ubumwe za Amerika ndetse n'akamaro. Nyuma yaho PBM Marine yari indege yoherejwe nanone gushakisha Flight 19. Iyi nayo ntabwo yagarutse, nayo yahise igirira ikibazo mu nyanja Atlantique. Bermuda Triangle irayimira. Mu mwaka w'1948 indege ya Douglas DC-3 yingi yari ifite abagenzi barenga 30. Yingi nayo ikigera mu nyanja Atlantique impande ya Bermuda Triangle. Ibibazo byaravutse maze iburirwa irengero. Icyo gihe yavaga mu burasirazuba bwa Caraïbe yerekeza Miami. Ni mu gihe mu mwaka w'1948 indege yitwaga Star Tiger yari indege y'Ubwongereza. Iyi nayo yaburiwe irengero iri mu nzira iva ahitwa Azore yerekeza i Bermuda. Iyi nayo nuko ibyayo byarangiye. Uracyakomeje gutega amatwi ibiganiro bya Kingdom JBTV. Nge nitwa Bonviva. Turi mu kiganiro mucyo tubona. Ndacyakubwira ububi bwa Bermuda Triangle, ahantu hateye ubwoba mo hagati mu nyanja Atlantique. Mu mwaka w'1949 indege yitwaga Star Ariel yari indege ya British South American Airways. Iyi nayo yaburiwe irengero. Icyo gihe yavaga i Bermuda yerekeza Kingston ndetse na Jamaica. Izi ni indege zagiye zimenyekana ko zaburiwe irengero muri Bermuda Triangle, ariko hari izindi ndege za gisivile zagiye ziburirwa irengero ariko ibimenyetso bikaba bidahagije. Ngayo ngo wowe icyo ngusaba nta kindi nuko nkandira subscribe, wabana kunze kino kiganiro ugakanda like kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho. Iyi ni Kingdom JBTV, ni mu kiganiro mucyo tubona. Naho ngewe nitwa Bonviva kandi ndagushimiye. Yes you to man.